Эми мындагылар туугандар, бүгүнкү ой тобонун концертин куттуктап көптөгөн ырчылар келген. Бул жагы Индия, Россия жергесинен келип. Dilna ke sade ke kile dilha ke fatrik में के कुछ करे सिर दिन कुछ कोनो सीवो वाला नमस्ते हंद गुरमी को में दिखना ओशनी को टिके जोशनी देखने वाला हे ओशनी को टिके जोशनी देखने वाला निमे üşerde sögüngen jerin var eken ha Ondan niме oşuni ko टिके can çek Nili başkaça dep koyam kayra kaylı. Yaman uyat jeri var eken. Anda uyat mı? Aytып atpayсың mı? Oşuni ko टिके Aylan. Aytpa dese daha aytasın da kayra. Bolboyt uyat. Al oşuni ko टिके. Men sezip kalıp toktadым bolbosa men dagı. Koşo neme kılmak mı ne? Koyçan lan. Al degen minez uyat mı? Bolboyt da al ne degen neme al ne degen? Oşuni ko टिके degen. Al degen. Bekerinden çana çemese kesinde. Al degen o acarlı ayıp figuragan degen söz. Şu çalgısı şu et o. İndiyski oşonda kotorla kırgızça. O Katıkay metkayın özün жаққа барып ұртай береді. Бізде болбайды. Не дом некен де, не елді алды отасыңар сілер. Голливуд, Болливуд, не жылдызы, Шахрухан дейді. Шахрухан сұлу кіші, татнақай, жағымды көзге көріндікті кіші. Oşa жағымды көзге көріндікті кіші таппай мені бардыңар, оға жалтыра бе. Мен барған жоқпын саға. Алып баручың бардығы, әркесі жағымды сізден башқа ешкім жоқ екен деді. Hem kişine okşaş gerek de şahır. Allah arıtından karsan aylan ay. O bitemezsin ha ya. Ne kadar küçük oluyor öylesin ne? Soğuk geldi. Mine beyti masıl odasın abi? Şahır ka okşa oysun. O bizde India'da bir makal var. Hı. Жақшы adam betinden, jaman adam. Vay moynumuz ürgüler al bizden makal koy ya. Betinden. Elde alda vakıladı India'dan Şahrukan de onan cığı bir yakka çıksalı bir barakalı bir gelse. Ayaktağı Şahruk? Indiski Şahrukan. Cevayet Indiski Şahruk. Vetuşi Şahruk. India'dan Şahruk. O işte Indiski Şahruk dedi. Ne diyor? Menge kara harip misin, şarip misin? Tek o taşıysan, menge patiyesak olsa, menge o taşımak, menge düşündüğüm mü? Ben Indiski Şahruk masın, Özbekistan'da Şahruk mı? O harip. Turişini kara mı harip? Gapirmagin menga sharib tushundingmi bir gaping bormi sakraysan o menga turib olib patit tashlaysan men og'ritimga tashlab olsam menga sakramas ko'zlikda turib olib boshqa qurilish naskotni pog'orat qilmagin tushundingmi qoshlaringga bit tush ko'r gaping bormi sakramagin men bunday qilib tashlamada unday qilib gaping bo'lsa gapirsan Şahrukan'daki başkası da tınç bolsun. Ушул жерде сіздердің алдыңыздарга bir жигит чакырам. Сапар Исаков. Ladies and gentlemen, this is night we will see Demando second night fight to 4-2 champion beat for Nene Kosun lock in the W. Fuck you, Sapar Исаков. Рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү байрамыңыздар менен ушул ой тобунун жакшынакай концерти менен куттуктайбыз. Мен шаршадыңыздар аябай. Барсыздарбы шара? Сиздай чын жүрөктөн, өзгөчө кыздар, жигиттер чын жүрөктөн ошары барбызбы? О, азаматсыздар, бар экенсиздер го, эм чогуу билесиз, Benim ömürlük canım Yaşonun kızığı çok buldu dödü Sürüş olasın bana çeşit durgan Gün bolup bir özünsün Sen gana Sensiz canım benim ömürlük canım Mırçalı
Жашайсың чоң күч кубап берип мага Тилегенеме көбүстүн ак сүйүүбүз Жашамысы деп кылымда Сүйгүлүм бүт өмүрүм Ардаймын мен бир сага Кайсыл жерде жүрсөм да оюм сенде Жүрөгүм кумарланат сага тартып Көргөнчө шашыламын көз алдыма Элестеп жүзүң аппак татына Кайсыл жерде жүрсөм да оюм сенде Өзүңө күндөн күнгө сүйүп артып Айталык ыраазымын мен бактыма Тилегенеме көбүстүн ак сүйүүбүз Жашамысы деп кылымда Сүйгүлүм бүт өмүрүм Ардаймын мен бир сага Тилегенеме көбүстүн ак сүйүүбүз Жашамысы деп кылымда Сүйгүлүм бүт өмүрүм Ардаймын мен бир сага Тилегенеме көбүстүн ак сүйүүбүз Жашамысы деп кылымда Сүйгүлүм бүт өмүрүм Ардаймын мен бир сага Тилегенеме көбүстүн ак сүйүүбүз Жашамысы деп кылымда Сүйгүлүм бүт өмүрүм Ардаймын мен бир сага Çok rahmat. Сапар Исаков. Рахмат. Дагы бир коногубуз чакыралы. Бүгүн кечээ куттуктап келип олтурат. Өрче, обончу, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкер алдыңыздарга Түмөнбай Колдошев чакырабыз. Саламатсыздар, урматтуу ырыш кооздору, күлкү иш кооздору, кутман кеч барыңыздарга. Чыгармачыл кодул инелерибизге чыгармачылык ийгиликтерди, жакшылыктарды каалайбыз. Мен экинибизге үй бүлөсүнө дагы аманчылык каалайм. Концертте жакшы өтсүн. Мен бир-эки чыгарма ырдап бергенге уруксат этиңиздер. Биринчи чыгарма Токтогул Кенжеевдин сөзүнө жазылган Түмөнбайды сен сагынбай жүрөсүң деген чыгарманы ырдап берем.
Махаббатты sen сағынбай жүрөсүң. Рахмат. Бүгін концертте маңа чейін бары болса керек, құлдылар шығып күлдірсе керек, эстрада ырчылары чурқап ырдаса керек. Эми кезек жайырларға келді ғой деп ойлойм. Дағы бір чыгарма ырдап берейин сіздерге. Кийинки чыгарма менен bir алгачкы оон жазып жүргөндөгү оончулук визиткам болуп калгандырды ырдап берейин. Жипар Умарованын сөзүнө жазылган Түменбай Колдошевтун сагындыңбы дегендерин Түменбай Колдошевтун аткаруусунда окуңуздар. Дайым жашоодо сүйүү болуп турсун. Сагындыңбы мен да сагындым, тусалуу бир күнгө кабылдым. Буйругу жок ушул тагдырга, тарындыңбы мен да тарындым. Буйругу жок ушул тагдырга, тарындыңбы мен да тарындым. Жолугушуу болду арманым, жолукпайбыз эми арадагым. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калганмын. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калганмын. Кыйналдыңбы мен да кыйналдым, мүдүрүлдүм бирок сынбадым. Жүрөгүмдү эзип жалгыздык, уnuttуңбу унута албадым. Жүрөгүмдү эзип жалгыздык, уnuttуңбу унута албадым. Жолугушуу болду арманым, жолукпайбыз эми арадагым. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калганмын. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калганмын. Bilgenler olsa koşulurdağınızlar.
Uyladыңбы мен да ыйладым Өзүмдү өзүм алдап кыйнадым Жанга баткан жалгыздыгын Ырдадыңбы мен да ырдадым Жанга баткан жалгыздыгын Ырдадыңбы мен да ырдадым Жолугушуу болду арманым Жолукпайбыз эми ардагым Жолду карап эми издебе Жалгыз аяк жолдо калганмын Жолду карап эми издебе Жалгыз аяк жолдо калганмын Ыйладыңбы мен да ыйладым Сагындыңбы мен да сагындым Чоң рахмат